Aye. Jotelo makero sirkal tesre kama utingo jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K omedo seyo jatend jolweny Charles Kariri kuom nyocha osiemo kata siemo jo Kenya ewi jiwo duondgi mar sundo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi owuog e apis. Giwacho ni chik mane omiyo jolweny thuolo mano mar jiwo arita e pacho kae kinde mane rowere bago ng'anyo nyaka koro witoko kane gilosi kaunti ma Nyamira. Jotelogo bende omedo soko wang' sirkal ewi okang' mar chwalo obila mag Kenya mondo mi oket arita e piny Haiti kama nyaka sani moko kuomgi inegoe. Sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. We cannot 10,000 kilometers miles away kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. Kwa hivyo nasema this has to happen. Tunataka vijana wetu waliopelekwa Haiti warudi nyumbani. This ill-conceived mission, ill-intended, ill-deployed, tunataka ikomeshwe na iwe cancelled, our officers warudi hapa nyumbani. Mwisho pia kuna wanajeshi wetu ambao Mheshimiwa Ruto deployed against the citizens.